amandla awethu thina abantu abamnyama eSouth Africa. Masosha omkhonto ngomkhonto kaNxamalala bathandi bezwe lethu eSouth Africa, ngithi mina sisanona nje ngalo zonke. Niyabona ukuthi sibhekene nenkwadla eSouth Africa, siwumkhonto njengoba leli qembu Nxamalala esakhele lona. Ulakhe ngesikhathi esinzima kakhulu, ngesikhathi inkohlakalo idlaluke ngalendlela eSouth Africa. Niyabona umkhwanazi uvundulule wonke amafayela wakhipha abonke abantu abakhohlakele eqembini lakaGugu elilona liphethizwe. Njengamanje iqembu lakwaGogo likhombisa ngokusobala ukuthi alisebenzeli abantu bala South Africa, kodwa imafia gang esebenzela iphakethe labo nomndeni wabo kuphela. Njengamanje-ke ngizonxusa ukuthi njengoba siya kuma-local election ngonyaka ozayo, asithi la sithola khona amandla siphathe ngobuqotho silungisizwe, ubonakala ukuthi kuphethe umkhonto wesizwe la, i-corruption ingabikho, kube ne-improvement, omametra abuyele esimeni, omasipala babuyele esimeni, ngoba njengamanje i-South Africa sibi isimo ngenxa nje yenkohlakalo yobusela, ukuntshontsha imali zikahulumeni, imali zentela, imali kamasipala. Njengamanje-ke ngithi-ke sonke amasosha kaNxamalala lapho esikhona asikhulume izwe lodwa lokuthi sithathe izwe sibuyisela emandleni umkhonto, ebese siphatha silungisa yonke into eyoniwe iqembu lakaGogo, ngoba abantu abasha baqedile, bafundile, abasebenzi bahlele emakhaya. Wonke ama-state-owned enterprises ayikho i-operator ngendlela, wonke aku-crisis ngenxa yokuthi inkohlakalo iqinile sekujuleni kweyimpande eqembini lakaGogo. Ngakho-ke masosha umkhonto asisukume ngamandla, sitshela abantu bangene emkhondweni, bavotele umkhonto, kuqedwe lo government lo we-capitalism, ngoba njengamanje sinenkinga, ama-mineral resources wethu la-South Africa aphethwe abelungu wonke, aya e-Europe. Kuphinde kuzothi ugovernment wala South Africa uphethwe ama-mafia gang eqembu lakaGogo, okusho ukuthi ayikho into esele for umuntu wala South Africa. Ngakho-ke njengamanje this is a wake-up call, ningalokhu nibabaza ningezilutho, babazange bese nithatha isinqumo ukuthi nivotele umkhonto wesizwe ulungisizwe, ebese kuthi bonke laba abazosiganga la emkhondweni wesizwe kufanele baphonswe ekhindini, ngoba ngeke siyimele inkohlakalo ezobulalizwe, kufe izwe, iy'ngane zethu zikhule zihlupheke ezweni elilambayo, eligcwele inkohlakalo, eligcwele i-corruption, eligcwele ukuhlupheka, eligcwele i-crime. Ngakho-ke masosha umkhonto ngithi nonke lapha nikhona sukumani ngamandla, ama-local election ngonyaka ozayeza, sithathizwe i-corruption singayenzi lapho esiphethe khona. Ngakho-ke masosha niphinde futhi ngithengeke incwadi yami e-South Africa on the Edge engiyibhalile, expose yonke le corruption ne-system, capitalism system yala South Africa ebulalizwe. Niyithole le ncwadi South Africa on the Edge, nifunde ukuze nazi ukuthi ipolitiki nezwe liphathwa kanjani, nomhlaba wonke uphathwa kanjani. Amandla.